男孩知道怎么给我们一个惊喜。有一次，我男朋友请我去他家吃个浪漫晚餐。到了那时，看到那么完美的整齐的厅，我大吃了一惊。从厨房出来的他，项目他自己做的晚餐，他说：“香肠烧好了。” Κάποτε οι γονείς μου αποφάσισαν να πάνε διακοπές στη Γαλλία. Η μητέρα μου ήθελε να βοηθήσει τον πατέρα μου χρησιμοποιώντας το χάρτη για να του δώσει οδηγίες. Όπως και να έχει, ο πατέρας μου δεν ήθελε να την ακούσει και έτσι αντί να κάνουν τα μπάνια τους στην Φραμ, την πασίγνωστη παραλία στη Γαλλία, περιπλανιόντουσαν κάπου νότια στην Ιταλία για 2 μέρες. Sapete, mio padre è sempre stanco. Una volta, quando mia madre stava lavando i piatti, chiese a mio padre di portare a letto mia sorella, e questo è ciò che lui fece. Quando mia mamma finì con i piatti, andò in camera di mia sorella. Mamma era orgogliosa di papà che dava una mano in casa. Purtroppo però la scena che si trovò davanti fu grottesca. Mia sorella stava giocando con le sue bambole mentre mio padre se la dormiva alla grande. Niekedy ženy majú pocit, že muži ich jednoducho nepočúvajú. Raz, keď som bola chorá, tak sa môj priateľ ponúkol kúpiť mi nejaké to ovocie. Ja som ho poprosila len o 3 citróny. Keď sa vrátil a dal na stôl 2 veľké igelitky, s úžasom som zistila, že namiesto 3 citrónov mi kúpil 3 kilá citrónov. Jedli sme ich 2 týždne. Иногда мужчины не задумываются над тем, что делают. Однажды, когда моя мама поздно пришла домой с работы, мой папа решил порадовать ее чудесным кофе. Мама выпила его залпом, и ее лицо сразу изменилось. Мы поняли, что что-то не так. Кофе был слишком соленый. A veces los hombres tienen prioridades extravagantes. Cuando tenía 3 años, mi padre tenía que recogerme de la guardería. Ese día, nuestro equipo de fútbol jugaba la final contra Alemania. Estaba tan emocionado que en vez de llevarme a mí, se llevó un amigo mío a casa. Lo bueno es que mi profesora me dio de cenar. Kord mu ema oli haiglas, seega mu isa pidi pesema meie riideid. Ta pani riided pesumasinasse, lisas pesupulbri, pani paika programmi ja temperatuuri, aga ta oli unustanud lisada vett masinasse. Riided olid kortsus, mustad ja kuivad, aga ma panin nad siiski kuivama. Un jour, quand ma sœur et moi étions enfants, ma mère n'avait pas le temps de nous habiller, alors elle a demandé à notre père. Il était si confus avec nos vêtements qu'il a fini par me faire porter la robe rose de ma sœur. Men are sometimes like astronauts. They live on their own planet, and it's often difficult to call them back to the Earth. But are we, women, really better than men?